ne dajem ni u bolesnike, ni u djecu. A sirotni? Ništa. Kaže mi babi neku. Kaže, ja bi sirotini sve, ja ništa ne bi sirotini. Ne bi ostalo baba dobar dan za tebe i da te potapšim po ruci ili rani. Ništa sirotini, ja sebi kupio Rolls Royce drugi niz godina i kupio sam i jednu pičku maternu fabrika što je proizvodila. Ali će reći, ne može to tako. Kao Kinezu, kao što je rekao u Njemačkoj neka prodavačica. Ima priča, došlo u Kinez da kupi samo sve. A znaš ti da je to istina? Kažu da jest ovako malo kući se kaže, sve to. Komplet da kupi, ali ima pare. Pa nema pare, ovako u rukama dolazi, sve to. Pa, neće reći džaba. Tako došao u pički nema malo i nosi istati i kaže, sve to. Odijelo smokinu, sve kupuje. Trebao si ti tako. Trebao si ti to reći. Kaže, ovo nođe ne može to tako. Što može ti može? Jes popio kafner. Jesam, hvala nema ne, fine. Hvala šećemo, hvala. Kaže. Manje je i od tebe. Ja. Ona njemu prodaje dijelove, on kaže, sve dijelovi, fabriku, sve komplet je. A kako možeš to? Pa jebi ga, ja sad kontam, ona će se možda jednom kajati, nije porazgovarala. A šta, Kinez, možda imao stvarno pare te? Ona misli da on nije vrijedio više, možda od 2 kile riže, to su drugi vrijedni od po 1 kile. A šta da je tako? Ja, slikaj meni, Dragan, ako nisam, možda ustati. Nijedne slike, ja. Evo, sad ću. Da slikaš nas dvojicu.